tawis pangbagea, tawis kehormatan, oke tawis pangwilujeng, nyangakeun tari persembahan anu ngandung siloka, silih asa, silih asi, tur silih asuh. Rumah tangga repeh rapi, dibubuh ku silih asa tur silih asuh. Nyingraikeun mangsa hirup lalagasan, nyorang alam rumah tangga. Mugia ginul rahayu, mugia ginulur bagja. Rahayu bagja Rahayu bagja Ramasinta rumah tangga merupakan simbol keharmonisan dalam rumah tangga yang selalu seiring sejalan bergandengan tangan dalam balutan kasih dan sayang, cinta dan kasih. Nyingraikeun lalang sehirup lalagasan. Mugialah kacangking rumah tangga sakinah mawadah warahmah, ginul rahayu, ginul bagja, silih asa, silih asi, tur silih asuh. Rahayu wilujeng Wini Siti Nuraini, Aulia Yasin, Ramasinta jadi simbol. Wilujeng pangantenan, wilujeng embah alam rumah tangga, wilujeng nyorang kahirupan mugia tinekanan wujud cita-cita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Wilujeng pangantenan kanggo Wini Siti Nuraini miwa Aulia Yasin, mugia rumah tanggana ginul rahayu ginul bagja mewujudkan rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah. Wilujeng pangantenan. Iya. Salah jenah buat Denny Permana Project video dan foto untuk mengabadikan lingkung seni rakitan budaya Sunda Sumedang.